Kerama Desa Adat Anturang memargiang upacara mendak siwi mewah mempepada sani megenah ring catus pata desa. Pemargian upacara puniki pinaka edan Piodalan Agung ring Pura Desa Balik Agung Desa Adat Anturan. Ring sajroning pemagin upacara puniki kekawitin dawa galah kutus semang. Upacara puniki sampun kedabdabin dawa galah sane lintang saking prawarta kekarya. Kalih rahina sadurung pemargin puncak piodalan kadulurin antuk ngamargiang upacara mendak siwi ring catus pata desa antuk mendak ide betara-betari saking Jawi taler sane meparahyangan ring sad kayangan sejebak Bali. Upacara mapapada kemargiang antuk nyuciang ring sajroning serana wawalungan sane kaanggen antuk upacara pemelaspas ngantek linggih memungkah tawar gentuh pedudusan agung miwah ide betara turun kabeh. Bendesa adat Desa Anturan ketut mangku dinaning latarang ring sajroning pemargin puangunan ring wewidangan Pura Desa Balai Agung Anturan sampun ngawit kemargiang dawag warsa sane lintang. Samian pelinggih ngantos tembok penyengker kauah. Pemargin upacara ageng inucap kekan tenang pinaka pemargin sane kaping pertama sane kelaksanayang oleh Kerama Desa Adat Anturan. Ketut mangku taler mepengarse melarapan pemargin piodalan puniki Kaptiang Kerama Desa Adat Anturan Presiden Kaician Warunugraha Ide taler Kerama sida nincapang paiketan pas semetonan sa nincapang kreativitas para yuwana druweni. Tujuan puniki mendak siwi niki wantah sane muaste ngayat utawi mendak ide betara sesunan sane wenten ring Jawi lan ide betara sesunan sane wenten ring sad kayangan lan dang kayangan mangde perside puniki mepaice Nyicen Warunugraha mangde perside raris acara yadmian titiang besan adat titiang puniki melaspas ngantak linggih memungkah puniki tawur gentuh pedudusan agung dan ide betara turun kabeh ring Pura Desa Balai Agung Desa Adat Anturan. Tiosan punika upacara sane ketarkayang melasang dana langkungan satak yuta rupiah masumar saking urunan swadaya krama punya miwah dana kas desa adat. Niki sepunika baru niki titiang sumur titiang puniki ampun umur 56 tahun durung nanen durung manggen sane muase ajar sekali puniki. Taler titiang menduwe bapa menduwe kaki taler dan manggen ajar sekali niki inabang titiang. Pemargin upacara mendak siwi miwah mepepada pinaka edan upacara mecaru. Puncak piodalan pacang kemargiang nemonin rahina purnama kelima tanggal 12 November rahinane benjang. Komang Yuda, Bali TV.